Molweni, ake nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la ukufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli edumile bafowethu, inkulu indaba sela esikuthula khona-ke izinto ezenzeka-ke emculweni kaMaskandi. Njengoba sazi ukuthi laphana kwaNongoma bekade kunomcimbi kade uqhubeka-ke laphana, kade unabaculi bakaMaskandi-ke kwi-rally-ke laphana-ke ye-Action SA-ke laphana wey'ngane zakwethu eholwa-ke umncwango-ke e-KZN-ke laphana wey'ngane zakwethu. Lo mcimbi kuhambe kahle kakhulu-ke laphana wey'ngane zakwethu, njengoba-ke kade unabaculi bakaMaskandi-ke abaningi okubala oMthandeni noKhuzani-ke. U-MEC bekuyilo obizwa-ke ngendlondlo-ke laphana-ke yamarali-ke lapha wey'ngane zakwethu. Siyatrenda-ke isithombe sikaMthandeni lapho khona-ke ayicabuze khona-ke laphana-ke indlondlo yamarali esiphongweni-ke laphana. Abantu abaningi-ke laphana lesithombe-ke sebasithrendisa-ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi-ke uMthandeni-ke uqabule-ke indlondlo yamarali. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kukhona into e-wrong-ke ngalesa sithombe wey'ngane zakwethu, noma uma uke wayibona-ke ividiyo lapho khona-ke aqabula khona-ke le ntokazi. Ake sidibane phana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, ucimzela subscribe, ucimzela nebhele ukuze uzohlezi uthola njalo ama-notification masiphoste.